Hey, салом алейкум. Чӣ хел Нурулло? ҳозир хами Аллоҳ бихоҳад тори аз Замбурдам меяка. Ушад. Мақсади ти чие дар ҳамин MMA Нурулло? Главный мақсади ма Undefeated in the UFC. Ринат, не забудь, что за Нурулло весь таджикский народ. ягон кас хафа нестам. Аймарам ягон кас хафа нашава. Мо ҳам бародарем. И бой, мо спорт бояд бародари моро ҷудо накунад, ки тоҷики тоҷика зада, тоҷики тоҷикша дола баса, тоҷикша подставид карда. Моро фақат Худованд обрӯра мета, обрӯра мегира. Худованд победора мета, Худованд победара намета. дӯстони гиромӣ, шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед. Ман ба шумо сомонаи alabum.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар alabum.com. Hey, салом алейкум. Чӣ хел Нурулло? Иштаги. Хуб. Кайф Фарух чӣ хел? Сози. Асан чӣ хел брат? Иштаги брат. Хуби, неҷи. Хуби. Машаллах. Что там, отца? Кого там отравил? Как раз ты мне нужен был. Ты здесь тренируешься, что ли? А что не у Кияшка? А насчет съемок с Рифатом договаривались? Нурулло везде будет. Я вот пришел, чтобы схватку аж снять. Все. Сегодня будет схватка, да, значит? Нурик, ты готов к схватке? Нурик! Ты меня рассмешил. Что, сегодня сделаете схватку? Это твои фанаты, да? Я отдам схватку. Садака на карту отправь. Садака на карту отправь, так и вы. Нет, еще там будущий чемпион, я бачу, обычно сеншим. Нет, дуракой мам, да, миджа. И не, кайф, архам, миджа. Вы узнали этого человека? Нурулло, салом алейкум. Саломатиё, кору, бороз, зиндаги, ҳама тарафа нафсус. Чӣ хел шуд ки масъулони бахшиш брат камтарак ин микрофон сустарак банд мебошад зудтар мешавад? Чӣ хел Москва омадӣ брат? Чӣ омадан ман? Худованд розӣ биякан вақте ҳам қалб мақсад старатса кардем натонистем омадан. На валлоҳ розӣ буда ки бием анҷа. ҳозир айни ҳол ки машқ кардасти ки тренерот спарринг партнёрот кирая? ҳозир айни ҳол дар Москва дар зали Эвол ҷим машқ кардастем. бародаро кати Асад, Эраҷ, кати Мамадаган, 3-4 бародари дигар. Ай залда бисёр спарринг партнёро Ренат, Маъриф, бисёр Махно, Алексей здесь. ҳозир айни ҳол ба кадом мақсад омадагӣ Москва? ба мақсади бисёри баъд дан гирифтем. Мехоҳам ки бо сар кунем бо ира иншааллоҳ. Бисёри одамо бисёр балешто бародаро ждат доранд ки боизанем. Хайр ман ам боем ам нашуда ки тайёрӣ десадем бо мақсад тамринои хуб иҷодаи спарринг партнёро бо иҷо омадем. Алҳамдулиллоҳ бо мақсад турниро иҷода мешавад ку хеле хуб мешавад. бисёри бародаромон тоҷикҳои худмон мунтазири ту буданд Нурулло дар турнире ки дар GFC дар Москва гузашт. Ягон тоҷик баромад накард. Ҳама ба умед буданд ки ту миёӣ, билети харида буданд, омада натонистӣ. Сабабаш то, што бояд мо меомадем GFC камтар пригласини хаторое кард. Айму сабаб омада натонистем.
печати вид спорт чо набуд ҳамин сабаб ман иҷозат надодам омадан. ҳозир ба чӣ қади омадӣ? ҳозир ҳами аллоҳ бихоҳад тори аз Замбурдам меояд ушад этаже. ду файтер аз Догистон аз мактаби Абдулманап Магомедов ҳарчанд ба ту маслиҳати бо ту муҳориба кардан якаш Сайгид Изагахмаев буд, Абдураҳмон Али Магомедов буд. аз ин ду файтер ягон те ухай ту баромад мекунӣ? Ман тайёр будам аз заданда хай соперникам травма гирифт из спорта и манам травма гирифта будам. Никто не застрахован гуфти. Апо хай мебинем дар ҷибол шас мақсад ози фикрои ма дигар ози ма мехоҳам лучшида дигар организация ҷанг кунам. Отношеният хати одамо нағзая бише хати лига ҷейси? Хати ҳама отношения ма соза. Мо ҳамара бародар ягон нестем. мисоли хелайда оз ма кайта фақат мисоли аҷоимӣ бо як камтар дур мешавем ба ҳама фикр мекунам ки мақсад нега ҳама 100% каждый по своей дороге будет двигаться. Мо бародар кати ҳама бародар ягем. барои ту беҳтару хубтар че дар инҷа баромад кам дар инҷа тайёрӣ дидан як дар Тоҷикистон тайёрӣ дидан? Беҳтару хубтар ака дар инҷа ай сабабе ки бисёр одамои бисёр соперникои ҳархеланд сол иҷада тайёридан ба ҳами турниро бисёрш ҳамҷа мегзаранд лучши мо ҳамҷа бошем хубтар айда. Бисёр анспани партнёро Ренат Фахриддинов 284 чемпион ҷилси, Мариф Пираев, Алексей Махно бо бисёр одамон ҳастанд. бародарои тоҷик мухлисо ҳама интизори онанд ки кай Нурулло Алиев бармегардад тагон. Иншаллоҳ ози ясечор вариант ҳастай ба хости Аллоҳ ози ҳамис дистаи варианташа қабул мекунем. Бояд ки ҳами декаброда мобайножда охирожда бояд ҷанг кунем иншаллоҳ. камтар дар бораи подготовкат нахӯрда чӣ подготовка рафтаса? Подготовка мо наомадем сеюм рӯза чорум рӯзи машқай як рӯза ду бор тамрин кардем. Тамрино хуб рафтаста як рӯза 2 соат саҳар 2 соат бегонӣ обши 4 соат машқ. Алҳамдулиллаҳ. бахшиш Нурбоҷо ман медонам сутаҷа баромад мекунӣ махсусан барои ту ту бока ай паспорти мо баром ки тира ама вақт ба вақт тренировкаот ба дар ки дар наистаги Тоҷикистон. Ко? Мана. Чотка брат. Души. Раҳмат рӯзҳои нағза кушта. раҳмат. Ман медонам ки падару модари ту бисёр барои ту вай мешаванд, бисёр барои ту хавотир мешаванд, бо падари ту ҳамсӯҳбат бикун. онҳо туро пишед дар ҳамин муҳорибаи ту ҳозир мебиёӣ дар Москва тайёрӣ мебинӣ чӣ хатра сар доданд? Акаҳо падар модари ман бениҳоят вақто переживати сахт мекунанд. Хаки любой падар модар переживад, ама падар модар барои фарзанд переживат мекунанд, лекин ҳамин соҳае ки мо гирифтагем ак мо медонем ки мақсад ҳар чӣ фикр мекунад травма ягон чӣ падар модар сахт переживат мекунад. Ман кае ки ҳамин бой ман мегзаронам меём хонагиам падар модар хай бачаам бас шикаст кардем чӣ дар курай ман намедонам. дилнияти Нурулло Алиев чӣ? Дилнияти ман иншаллоҳ до конца несмотря на ягон ситуатсияи қиндӣ ҳамин мардак ҳамин қиндиёро гузашт иншаллоҳ осон мешавад. мақсади ту чие дар ҳамин ММА Нурулло? главный мақсади ман оне ки мисол баъди хидмат ягон чӣ бимонам, ягон ном, ягон акаи ман, ягон бародари ман, ягон фарзанди ман як ҷуда бинанд. Дорам фарзанди акаям халида ман Нурулло ҳурматиш кунанд, иззатиш кунанд. Айрӯи не только айрӯи спорти ман, айрӯи ҷанг ман, айрӯи одамгарӣ. ман дар бораи оилаи бисёр хабарҳои нағз фаҳмидагим дар бораи бобот махсусан нағз фаҳмидагим медонам ки вақте ки дар сохтумони масҷидам бисёр вазифаи калона бозӣ кардагар бобои ту хуштоқа завтрак табед намекард ҳамин хеле характер дошт. ман вақто набудам лекин ҳамин хислат ча ҳама мега ки мисол вақте меганам бобот вообще беодам вообще мисол абе завтрак чӣ намекарда мебиромада агар ягон кас набошад нишида хонагиҳо хӯрдан мебиромада ай раҳ кадмерасекта бия бор будура 5 минута мешидам кати мехӯрда. бародарам накун Нурулло ирӯз бема абед намекард. ирӯз намози ҷумаи ки мерем баъд намози ҷумаа медон чанд ай рамазон аку мо намоз нахондем масҷиди маҳкам буд ҷумада ҷума намози ҷума нахондем.
امروز روزی عصبی نه روز بهترین بهترین بعد چند کامل از جمعان موضوع خونده ماشاءالله با نورلو من خبر دارم میدونم که تو با همراهی حبیب هم صحبتی با همراهی عمر هم اویلا قدی هم صحبتی تو گپ میزنن تو تبریک کدیشه وقتی که عمر کسل بود خیلی بس چیشیده بود که کسل بس هم جواب نویستادم شد جواب داد که تو شو спасибо брат حبیبا ما اتمیشت کرده بودم پیش چی خیلی دیگه نمیکنم فکرم ممکن دیده باشم ممکن ندیده باشم ای قدی خودش هم صحبت نیستین قدی خودش نه اما حج دیده بودم شب خیلی سلام علیک کردیم گپ زدیم بعد در تورنیری دیگه برای که چند باری که همین تورنیرو میشه حبیب خودش مخصوصا میگه که نورالله علیف در همین تورنیرو برآمد میکنه اخیرا بار در پامیتی پدرش باید تو میومدی برآمد میکردی که همونجا گفته بود که در این تورنیر که از فایترهای بهترین تاجیکستان نورالله علیف هم برآمد میکنه من فکر میکنم که همین محض نظری همون بچه بسیار مشهور کرده در حقیقت هم با بغرض اییم که همین سالی گاب رکورد 5-0 زدن آمدگی مثالی گاب باز همه تمام لیگا ها انتظارن که نورالله علیف در کدام لیگا و با ترک با کدام حریف برآمد میکنه اکاز مجدد داریم ما گفتم که چند وریانت که انشالله افشی مقصدی خود دیلی خود چشم خود دکی چسبیده خیلی آدمی در جی اسی من уже کمتر توری نمیگیرم ده که من بتونم که دیگه لیگ آدم برم مثال با پیشرویم زیادتر شدم خیلی آدم میشه و کتیا چیز نیر از نگلاس میشه که خیلی ما کمتر هم خیلی شده انشالله دیگه لیگ آدم جنگ میکنیم من جی اف سی اگر من نبارد благодарен GFC то, что я первый раз дебютировал там, якам мориба ма онҷа кардам, то пояс омадам, хеле мана дастгирӣ карда будам. Ман ҳазору ҳамад мегӯям. Ба ҳамаи бародарое ки маро дастгирӣ карда буданд, то ҳамин вақта ҳазору ҳамад. Ман ягон кас хафа нестам, аймарам ягон кас хафа нашава, мо ҳам бародарем, ҳамхи мемонем иншаллоҳ. Машааллоҳ. И бой мо спорт бояд бародари моро جدا نکنم مثلا ما یگان چیزی نیست ماشاءالله باید سوالی مهم دارم نورالله جان یک سال تو در اکتاگون نبود یک سالی دراز این برای برآمد آینده یگان خیلی رول بازی میکنه بازی رول اگه بازی میکنه تا وقتی اکتاگون برآمده نتاش تو خیلی یک سال برآمدگی اگر من تمرینم من بس نکردم من الحمدلله من خوشرو تیار شدم думаю хай фикр мекунам ягон рол бояд бозӣ накунам барое ки боец ки уже профессионали ти як сол намебирои ним сол намебирои то мезани ки мисол дар дуняи зал хай камтар атмосфераи ӯ бой бо дигарай хай бой нишон метавад иншаллоҳ ма фаҳмидам қувват ҳамитов мехост бо ту муҳориба кунад дар тамоми лигаҳо буд кадом лигае ки нуралло алиев худаш қабул кунад дар ҳамин лига ман бо нуралло алиев баромад мекунам қувват ҳамитов تو چی فکر داری مثلا این گپ ده؟ من فکر دارم که انشالله همون مبانی چیزی که ما قوت بود کو و پرستایش باید داره کو هم چیزی مبانی ما هم بود من میخوام همیشه بکشنده مثال تو چیکار مرا راضیم بعد همی بای 20 اگر 25 ما بای بگذارونم ما هم بای ما بزنم و بایش بزنم بعد میشه که یا چیزی مخصوص دا بیایم تا همی چرا توجیکا مونه تو میدونی که ما توجیکا در مسکو در روسیه قریب زیاده از 1.5-2 میلیون هستیم یگم تمنیاتی تو برای مردم توجیکی که مست را دوست میداره و میبینه هم وقتی دستگیری میکنه در تورنیرو ما های برادر توجیک گرن سخت خیلی مینداریم هوایی نباشه ما در یگان چی موتیواسیون نمیشه این امروز یگان کس بالشکی نکنه یگان کس دستگیری نکنه یگان کس ننویسد که چی همه مشکل کرده وقتی که می نویسند وقتی که بچه ها زال میان اون روز مرا فهمیدن آمدن خبر گرفتن برادرها من نمیشناسم شما نیک بفهمه خیلی موتیواسیون میشه یا بارا میفرد اوجه تیکو اوجه نیتیرس نه که توشتوی نهی خیلی همین لوبوی آدم لوبوی باید گنرال فکریم این هم چیز اوجه نیتیرس میفرد که اوجه بزنیم مخلیص ها فهمید برادر هم خیلی خرسانش آدمی کدامش نفت میکنه کو انشالله هزار رحمت و برادرایی که در کدام شهری نباشند دستگیری میکنن باید ما
ҳама вақт як ҷоя бошем. Вақте ки баец як сол ним сол намезана, бояд фикр накунем ки ӯ тамом, ӯ ягонш тамом несте. Моро фақат Худованд обрӯра мета, обрӯра мегира. Худованд паведора мета, Худованд паведара намета. Барои ҳамин ха ҳазор раҳмат ба ҳама бародарое ки нисбатан на паведоимо, нисбатан на боимо намеша, он вақт дастгирӣ мекунанд, гапҳои хуб менависанд, чӣ менависанд. Машалло, ин миннатдории ту бар мардуми тоҷик, таманниёти ту. Ман мехоҳам ки тоҷикҳо ҳама вақт якҷоя бошанд. Мисол ранги дигар миллатҳо дружно бошанд. Мисол бисёр мо мефаҳмем ки тоҷики тоҷика зада, тоҷики тоҷикша дола баса, тоҷики тоҷикша подставит кадай. Мо мехоҳем ки мисол ҳама сплачона, ҳама якҷоя бошем ки мисол мо дигар миллатҳо бинанд, ай мо ибрат гиранд. Мисол ҳамдигарира, мисол тоҷикои ҳамдигарира фақат дастгирӣ кунем корои хуб да. Иншаалло ман фикр мекунам ки чӣ хеле ки халқи тоҷик бисёр, халқи тоҷик бисёри мо дружния кафамди, гарани бисёр. Чӣ хеле ки мо метавонем номона шинода, чӣ дигар миллатҳо шуданд ки мо мумкин дувайно, севайно, иншаалло агар ҳама якҷоя боша ку дувайно, севайно мумкин мо номона боз зиёдтар шинодем. Машалло. Баъд Юсуф, охирон савол ба ту Нурбоҷон. Ама барои ту ман пироҳани хума тӯҳфа кардам. Ту ба ман кай пироҳани худ тӯҳфа мекунӣ? пироҳани худо как бироварди пироҳанро ба амҷадша бигӣ. Ба ту муваффақият. Ҳазор раҳмат. Дарш чӣ кор мекунӣ? Дарши машқ. Ринат медонӣ чӣ гуфт? Гуфтак ман қайта гӯштинг мегирам. Тамом аз кадри Ринат ман мезанам сёнка. Бародаро ягон ҷонаре ҳозир Нурулло бо Ринат гӯштинг мегирам. Ринат ҳамиён шамешкам. Обидов. Пусть пришел хрустальный. Пусть хрустального дает. Что, где Нурулло? Вот он, Зеркани. Они что делают? Уроки что ли? Он мне деньги предлагал, чтобы я ему что-нибудь поддался на свадьбе. Мурат, что? Не получается, да, брат? Затих ты, Ринат. Ну, все же видели, братан, что я с тобой делал. Я там закрыт, замок. На затылке закрыто. Закрыто вот так, ничего не может. Ничего не может. Ой-ой-ой. Подожди, клянусь. چه کردن؟ اشتیاقی خوبی؟ میشه چه کلی؟ ماشاءالله. Aka sen? Ya canım bırak. Kanka da kızı işte kere giyiyor. Ehtiyat mekne? Ehtiyat mekne? Сейчас вы зарубитесь, да, конкретно, да? Ринат, не забудь, что за Нурлов весь таджикский народ. За меня, братан, половину. 50 миллионов нас. За меня 25. 2 на 20. А сколько татар-вацок за меня? Знаю. Ни одного походу. Мы с тобой, брат. Мы с тобой, брат. Мы таджики с тобой. Я знаем, братан. Я шутками играю, братан.
Ринат, что там, Ринат? Ринат, там что? Ринат, ты как там? Ринат? Что там? Книжку дай почитать. Как там? Книжку дайте почитать. Алло, мам. Да, все хорошо. Чисто, брат, на функционалке. Там иди. Поехали. Maşallah. Ya burada.
Maşallah. Nasıl? Dilit ne istiyor ki bu? Tamam. Elhamdülillah. Tam namaz cuma vereyim ozi. Bu hamid tamam tak nas yetin nefkad. Kas nasıl azat konuşuyoruz. Allah'a vatan idafo. Faruk, kocam vereyim namaz cuma. Hamid olmaz. Prospekt bir vereyim. Prospekt bir vereyim. Hocam öyle Muhammed mi? Nurla Şah namazxonaga nabud namoz cuma. Sen moşlar namaz cuma. Sen moşlar şaşmış namaz cuma. Elhamdülillah. Allah. Çi hissiyat dori? Нам такую возможность. Hissiyatı behtari. O'zi behtarina. Ну, Farhod здесь местный.